4, sad. Bok ljudovi. Bok ljudovi. Ja sam Luka. Ja sam Bova. I dobrodošli u novu epizodu LB podcasta. A, pljesak mora ići. To je sad po novom. Ne znam. Ali nismo radili ovaj pljesak. Pa nemam pojma. Dobro. Ne znam. Ne vajzam. Takav je dan. Ajde. Dobro. Treba nam pljesak. Kak si ti, beb? Da, pa dobro. Uvijek sam kod ovih za mene posebnih gostiju dodatno uzbuđena i sa dodatnim strahopoštovanjem. Tako da sam u biti dobro. Mislim da mi je ovo izlazak sinoć čak i pomogao da sam danas totalno flegla. Da. A ti? Pa ja sam ti baš super. Znači 24 sata je već sad skoro prošlo. Jel? Od čega? Od kad sam izašao van. Kao u izlazak? Da. Dobro? I... Dalje zbrajaš lončiće. Ne, sad sad mi matematika ide loše danas. A, okej. Jako sam se puno odmorio, a ne sjećam se još. Dobro, 100%. Trebao si odplutat malo. Da, trebali smo baviti plutanjem. Da, uglavnom, ja sam htio reći da se u stvari jako dobro osjećam, jer to sam rekao da kad to počnem, da ću dijeliti u ovom prekrasnom podcastu svoj proces i svoj napredak vezan uz prehranu. Zabrio sam na novu prehranu i jedem isključivo meso. Lažem, ovo je laž stoljeća, što sam sad rekao. Ne isključivo meso, nego za doručak, ručak i večeru jedem meso. I povrće. I povrće. I jaja. I to je to. Yes. I jabuku i naranču. To je sve voće. što jedem. To je sve što jedem. Okay. I da, ne znam, zanimalo me to već dugo, istraživao sam i mislio sam početi 1.4., ali sam ubrzao to malo. Pitam se zašto. Pa nisam mogao čekati više. Imao sam sve podatke. Ja sam mislila da ja imam zasluge u tome jer sam te pitala a šta je točno na 1. april osim dan kad zajebavaš druge. Aha, da, ali ok, počeo sam i ne znam, jako se dobro osjećam fizički, baš dobro. Izgledaš tako. Da, hvala. a ne mogu zanemariti dio da sam danas je u 5 dana, znači danas je bilo 6 vaganje, ili ti ga 5 vaganje danas ujutro, imam 3,5 kg manje. I odradio sam trening i imao sam dovoljno energije, čak sam imao dovoljno energije da sam kad smo završili sa nekom čovjeku mogli bi odigrati još jedan, koliko se dobro sjećam. Pa dobro, to mi je logično za tu prehranu. Da, i naravno nema nikakvih ugljikohidrata, znači nema kruha, nema slatkog, nema slanog, nema čokolada, keksiju, znači nema i mlijeka i svih mliječnih proizvoda. Tako da, evo, za sad je dobro. Ako želite dodatne savjete kako ići u ovakav tip prehrane, javite se Luki. Nemojte mi se javljati, ja nisam nikakav stručnjak. Ja isto istražujem sam za sebe i sad sam to počeo i zanimljivo mi je, htio sam samo to podijeliti. Super, hoćeš sad najaviti ili sam nemirna? Ne, doćemo malo sad ti gledati i ignorirati našeg gosta. Ajde, idi, molim te. Evo ovako, ti si trebala predstaviti. Zapamtio sam prezime. Pogledao sam ga sad 17 puta dok sam pričao. Okay. I nećemo gledati mobitel danas. Dobro. Ovako. Ovaj gospodin koji sjedi preko puta nas je čovjek za kojeg sam ja čuo, ali nisam ga nikad vidio uživo. I danas sam ga prvi put imao priliku upoznat. To je gospodin kojeg ti spominješ iz svoje prekrasne školice. Kaj će sad on misliti o meni? Pa dobro, pa javno ćemo se naći na pivi, pa ćemo sve reći kako njegovi učenici pričaju o njemu. Naravno, za financijski nekakvi poticaj. Donaciju. Da. Dobro. I niš, svašta smo pročitali njemu, ima puno tih kratica, koje su uopće teško zapamtive. Sam je rekao da je teško, da uopće mu bilo zapamtiti u startu, kako se to zove sve. I niš, predavač je u školi snage namjere, kako se to zove? Tjelesni terapeut. I još to šta. I
I niš, ne bi duljio, jer će se on puno bolje sam predstaviti. Najvjerojatnije ćeš ti voditi cijeli ovaj razgovor. Jer ja teško mamoram mogu išta, ali ću se ja uključiti tu i tamo. Evo sad sam već se počeo gasiti. Ništa, s nama u studiju je danas Dorijan Burčul! Uspio sam! Bog Dorijan. Bog Luka, Bog Bajna. Oh my god, Kaj? uspio sam. Sad, ja ću odmah, prije nego što te ne, u biti kako si? Evo, dobro sam. Dobro si. Dobro se osjećam. Jel ti vruće, jel te buć tlači? Ne, jel buć ti je dodiruje okej. noge? Dobro, Ne, ne. okej. Ja sam jako full uzbuđena za danas. Jedva sam čekala ovaj dan, jedva sam čekala da dogovorimo taj termin, a u biti sam jedva čekala da te Luka upoznam. Jer iako njegov proces, ali ima onaj jedan mali plamičak u meni koji bi onak, daj odi malo u školu, odi samo vidi kako je to super. I onda si mislim kad upozna Dorijana, to će biti to. Znači to treba taj muškarac doći ovdje kod nas. Mislim, ne poslije ću pričati kako je meni u biti doživjeti muškog terapeuta, ali je jako specifično. Luka priča od kad smo počeli snimati podcast da bi rado doveo od nekog terapeuta muškog, pa ne znam, nekog ko se bavi partnerskim odnosima, pa s čime već sa seksom, samo baš sa seksom. I u svakom slučaju malo je općenito muških terapeuta, ja bih rekla barem. Tako da je meni to posebno gušt, osim što si meni učitelj, dobrodošao i jako sam sretna. Hvala. I sad, šta si ti tu čovjeka pitala? Ovisno ti kaže Ne, hvala. ja sam samo rekla kako se ja osjećam i zato sam jako sretna. A sada, daj mi bubanj. Ok. Možeš li nam se ti predstaviti u smislu svog rada? Znam da se u zadnje vrijeme baviš još novim stvarima i da tvoje edukacije obuhvaćaju puno toga, ali kak bi ti rekao za sebe sada iz sada? Sada i sada. Da. Pa završio sam znači primarno školu za tjelesno orijentiranog psihoterapeuta, Snow Lion, sadašnji CIR. Nastavio sam kod njih znači te dodatne 2 godine i imao sam sreću da je Tihana znači dovela Alexis i Judith, znači njene učiteljice iz Amerike, tako da se oformila jedna grupa u Zagrebu. Imali smo 3-godišnju edukaciju iz CIL-a, znači Center for Intentional Living. To je znači nekakva to je i rad sa traumom, rad sa predosobnim, predverbalnim, znači i transpersonalnim, tako da sam to završio, a zadnjih nekoliko godina, evo, nedavno sam završio znači core trening za ISTDP terapeuta. ISTDP. Da. To je Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Zahvaljujući svojoj kolegici Ivani koja mi je skrenula pažnju na to. Tako da smo, evo ona i ja, za sada koliko znamo u Hrvatskoj prvi koji smo to završili. I moram priznati da sam jako s tim bio oduševljen kad smo uspjeli upisati edukaciju jer smo dobili jednog izvrsnog mentora, predavača, John Fredericksona, koji je i supervisor sada. Evo baš smo sad završili prije par dana s njim advanced supervision od 3 dana. I mislim, čovjek je u stvari rad ISTDP rad je stvarno meni super, tako da ne znam sad što ukratko da ili što da još mi da taj kažem. naziv uopće, ajmo ga skuži, sad kužim da te to oduševljava, pa da pogotovo jer ste ti i Ivana, pozdrav Ivani. Bok Ivana. Ja mogu ja postaviti? Ivana iz Zadra inače, čisto tako. Pozdrav Ivana iz Zadra. Da, mene zanima u stvari taj ISTDP. Da. Šta to točno znači? Koja je specijalizacija? Koja je tu točno to znači, smjer? Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy to spada pod emocionalnu vrstu psihoterapije, bazirano je normalno na klasičnoj psihoanalizi, ali se je dosta normalno, da kažem, modificirala. Specifičnost kod ISTDP-a znači Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, da je intenzivan u smislu da je terapeut dosta aktivan. Znači, ako ne dajemo klijentu da dugo stoji u tišini,
Jer obično se to, ne uvijek normalno, treba ocijeniti situaciju jer se to smatra da su to onda obrambeni mehanizmi. Znači tu terapeut pokušava biti intenzivan i u stvari cijelo vrijeme prizivati klijenta u kontakt i objasniti mu znači da su to neke stvari koje radi da su obrambeni mehanizmi i da na taj način u stvari odlazi iz kontakta, jeli? Znači, onda sam ja to vidjela, jel? Malo toga. Da. Ok, da. Sorry, nastavi. Znači short term je u smislu kad je to tako intenzivno da automatski sam proces terapeutskog rada, odnosno rada na sebi je puno kraći. Znači nije da se onda ide tipa 10 godina na terapije ili 5, nego to se pokušava stvarno negdje onako dosta, da kažem, suzbiti da se promjene već dogode nakon tipa par mjeseci ili godinu ili već kako. Short term, dinamična je u tom smislu isto, da kažem da je terapeut isto i aktivan i da je cijelo vrijeme znači dinamika u odnosu. I psihoterapija. Psihoterapija. Znači, to je ISTDP, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, je relativno nov pristup. Počeo se negdje 60. i 70. godina pojavljivati. A tvorac ISTDP-a je Habib Demolo, to je jedan Iranac koji živi u Kanadi. I on je radio na fakultetu gdje je McGill University, gdje su imali svu opremu, znači tipa snimali su sve seanse. Imao je tim ljudi i onda su išli kroz te snimke promatrati što je uspješno u određenim terapijama bilo. Znači, s čime su uspjeli dovesti do promjena. I onda analizirajući te video uratke, su shvatili da postoji obrazac kod određene grupe ljudi kako mogu ubrzati proces. Tako da su dosta strukturirali terapijski rad. Znači, nije pristup kod svih normalno isti, kao i u drugim, ali baš je, ne znam, ako on napravi to, ti napraviš to, ako on napravi to, ti napraviš to. Dosta je strukturiran, jel? Prosti, to znači za tebe kao terapeuta da u biti znaš koji gumbić ide poslije čega, jel? Trudim se. Kužim. Specifičnost je to što se u stvari terapije snimaju. Ja ne uz suglasnost, znači tako da recimo ja nakon terapije mogu pogledati to uz suglasnost ljudi. Znači neke terapije uz suglasnost ljudi koristim za superviziju, znači ne znam, sa Johnom ili s nekim drugim gdje onda mi oni pomažu vidjeti gdje ja mogu biti još bolji, odnosno što kod određenog klijenta mogu promijeniti. Zato je ISTDP dosta i specifičan jer je i jako zahtjevan. Baš u toj svojoj strukturiranosti. Znaš, ima puno smjerova u kojima možeš ići. I zato zahtjeva par godina rada na tome da se to može recimo dosta dobiti. Ali kažem, specifičnosti što snimaš i u stvari kad ideš na superviziju ideš doslovno sa video snimkom. Znači, vidiš što je tu, znaš. Ili ja kad gledam snimku, vidiš ovdje što sam napravio, znaš. Vidiš što sam ovdje napravio, mogu sam možda napraviti to. I na taj način je recimo specifičan isto ISTDP. Baš sam to htio pitati, sad mi ima malo bližu sliku. Znam kaj ćeš pitati. Ovo svo znanje do sad, terapija koje si imao i prošao, je možda sad kad uspoređujem i kako je rekla Tihana, imate kao jedan mirniji, kako reći, ležerniji pristup prema klijentu, mislim ležerniji. A ovo je kao nešto malo više akcije. Da, kao, da. Znači, što, kažem, baš smo sad imali superviziju, što John kaže, kaže, u većini slučajeva, znači, postoje situacije kad se klijenta pusti da malo, čisto, možda mu nešto sjedne, ali u stvari, 1001 tu i odmah, jesi svjestan da se povlačiš, da ideš iz kontakta. Jer u stvari ono što se događa u odnosu u terapijskoj seansi, to često u većini slučajeva radimo i u životu. Ako se ja sad povlačim iz kontakta od vas ovdje, to ću raditi i u terapiji ili ću raditi u partnerskom odnosu. Sad ti meni nešto pričaš, a ja sa strane. Da. Koliko si onda uključen u odnos, jel?
Kužim, da, ovo je interesantno, jako zvuči. Znači, intenzije i za terapeuta i za klijenta. Jako intenzivna, da, za terapeuta i ne samo to, nego kažem i s obzirom da se ne sve, jer ima ljudi koji se ne vole snimati, ali recimo te koje se snimaju seanse, u stvari pogledamo ih nakon toga i znači ne samo da imaš 60 minuta terapije, nakon toga provedeš neko vrijeme analizirajući snimku. I koliko je to drugačije? Mislim, šta ti donese novo u smislu, kak vidiš taj brži napredak? Ne znam kako da dobro postavim pitanje. Šta ti donese snimka? Šta brže prepoznaš u biti? Pa recimo vidim, znači često vidimo kod osobe koja je na terapiji da li aktivno sudjeluje ili ne sudjeluje. Jeli? I u stvari ako koji put ne možeš biti fokusiran 100% u svih 60 minuta. Jeli? Mm-hmm. I onda kada vidim da je nekakva moja intervencija donijela rezultata, da je taklo nešto u osobi ili da je, ne znam, pojavio se nekakav ili se podigla tjeskoba ili neka obrana ili nekakav osjećaj, znači to mi je indikator da na tome nećemo mogu raditi. Jeli? Znači poanta je da u stvari pokušavamo što više biti u osjećaju. Mm-hmm. Znači, svjesno biti u osjećaju. Znači, naši problemi nastaju iz tih nesvjesnih osjećaja od kojih se mi štitimo, od neugodnih nesvjesnih osjećaja. Jeli? I onda se štitimo po ISTDP-u, znači možemo biti ili osjetiti osjećaj, ili ćemo biti tjeskobni, mm-hmm. ili ćemo koristiti psihološke obrambene mehanizme. Znači, to se zove trokut sukoba. Super, sad ćeš nam to sve objasniti. Ja sam malo i čitala ovo što si stavljao na Facebook i tu razliku između tjeskobe i straha ili tjeskobe i anksioznosti, šta si pisao? Tjeskoba ili anksioznost, odnosno strah. Da. Dobro, daj nam taj trokut objasni. Daj mu bubanj prije trokuta. Znači, po ISTDP pristupu, znači odnosno to je David Malan, zove se Malanov trokut sukoba, ima i trokut osoba, ali da sad ne idemo. Ili možemo biti u osjećaju, ili i u emociji, ili u impulsu, znači. To vidimo da je tijelo aktivno, vidimo da osoba ili je ljuta, ili je tužna, ili je radosna, ili može biti jako tjeskobni, kada smo pred ispit ili pred nekakav date ili nešto ovako, ili kad imamo nekakav podcast i onda smo onako malo što može biti dobro, jer u stvari ako je optimalna doza tjeskobe, znači to je to nam daje fokus. Znači, ne razmišljaš o ničemu drugome. Međutim, često ta tjeskoba može ići u napad panike, može biti do toga da tjeskoba ne znači da tjeskoba isto da ima 3 načina prikazivanja, odnosno 3 smjera pražnjenja, da se tako kaže. Mm-hmm. Jedan može biti kada imamo i osjetimo malu napetost u rukama, što je dobro, okay? Malo smo napeti, ali optimalno, okay? Mm-hmm. Drugi može biti kada smo, počnemo osjetiti da imamo potrebu ići na WC, mm-hmm. učestalo, dobijemo glavobolju migrensku i tako, znači nekakve u crijevima. Znači pričaš u biti o reakcijama tijela na tjeskobu. Da, tako je. Znači to je drugi način pražnjenja, znači koji ide, mi to zovemo u glatke mišiće. Jeli? Prvi se zove kad idu ove voljne mišiće, znači voljne mišiće gdje mi to možemo kontrolirati, jeli, osjetimo. A treći smjer pražnjenja ide kada recimo ljudi totalno se izgube. Znaš, odjednom totalno kolabiraju ili to se zove cognitive perceptual disruption. Mm-hmm. Što si rekao, ne razumijem te. Kad se isključiš. Totalno se isključe. Znači, ili projiciraju jako. Mm-hmm. Znaš, imamo česte projekcije ili idu u regresiju nekakvu, idu acting out. Znaš, tako, recimo, to je što se tiče tjeskobe, ok? To je znači jedan način, tjeskoba služi da nas štiti od osjećaja neugodnih u nama, ok? A treći način su u tom trokutu su psihološki obrambeni mehanizmi. Čekaj, samo da, mislim da je ovo važno, ja to slušam ovak, a dosta slušam, znači tjeskoba nas štiti od osjećaja... Nesvjesnih, da. Da, nesvjesnih. Da. Što u biti znači... Neugodnih nesvjesnih osjećaja.
A neugodan osjećaj može biti bilo koji osjećaj. Da. Ovisi o našoj prošlosti, je li? Znači, tjeskoba kao takva, znači, ako su nekakvi osjećaji u našem djetinjstvu bili neprihvaćeni ili ih nismo smjeli pokazivati, naša reakcija na takve osjećaje, kad nas neko trigenira, će biti inicijalna uvijek tjeskoba. Samo je pitanje koliko će ona trajati. Prije nego što ode u nekakve psihološke obrambene mehanizme. Okay. Zvaćaš? Da, shvaćam. Jel ima smisla? Jel tebi ima smisla? Da. Slušam. Mislim, meni ima smisla, ja znam, ali ne znam da li tebi, recimo, koji možda prvi put to slušaš. Ne, mene uvijek zanimaju te teme, zato što mi se uvijek... Ja sam isto sad trenutno u terapiji, sad si razmišljam koji sam ja od ovih na terapiji. Malo. Ne, pa ja se stavljam u drugu sliku. Znači, vi imate ovaj... Možemo, oprosti što te prekidam, Luka, znači, u sve tri možemo ići. Znaš, koristiš i osjećaje, i koristiš i tjeskobu u određenim situacijama i koristiš kao obrambene mehanizme u određenim situacijama. Ne, to sam shvatio, da svi možemo biti sve. Nego sad sam išao kao sam sebe analizirati, da vidim koji sam ja od te tri najviše pokazujem. Čekaj, pričaš o tjeskobi. O tjeskobi sad sam razmišljao, analizirao sam sebe kao da vidim. Ja mogu samo, što sam do sad zaključio, je to da sam ja taj koji je aktivan cijelo vrijeme. Ja objašnjavam i pričam terapeutici. Zanimljivo. Dobro, to je i takva vrsta terapije. Da, ali koliko je dobro da se... Dođi kod Dorija. Ne, ali koliko je dobro da se pacijent, kao ja, educira ovoliko prije same terapije. Mislim, sad je ovo digresija. Da, ne znam. O tehnikama. Onda pacijent može u smislu lagati. Ne, pa da, o tome se radi što ne možeš lagati zato što u stvari tijelo priča neverbalnu komunikaciju. I znači ono što radimo u školama ili u ovoj školi sada ili u drugim školama, a pogotovo iz TDP-u je da učimo čitati neverbalnu komunikaciju tijela. Jer to je zašto je iz TDP tu dosta specifičan, jer u stvari znači, analizirajući video snimke koje je Habib Demolo, koji je znači otac iz TDP-a, oni su došli do toga da psihološke obrambene mehanizme znamo koristiti do 150 minuta u sat vremena. I ti psihološki u sat vremena. Znači, ne, može biti manje normalno, znači da svi prosjek, to koristimo tako, ali znači 150 puta nesvjesno odradimo nešto u sat vremena. I znači, zadatak u terapiji je da osvještavamo to malo po malo. Jer 150 puta. Može biti, jeli, znači to ti je ono, ne znam, sad, jesi svjesan da sad povlačiš iz kontakta od mene, jesi svjesan da sada, ne znam, da sada, ne baš na taj način normalno, ja sad samo pojednostavljam, znači kada osoba projicira, onda skrenemo pažnju na projekciju, kada osoba eksternalizira, kada osoba se disocira, znaš, kad osoba, ne znam, prikriva tugu sa ljutnjom ili ljutnju s tugom. Znači, sve to u stvari se osvještava i pokušava se osvijestiti. Ali, kažem, 150 puta u minuti obrambeni mehanizmi znaju funkcionirati u sat vremena. I sad ti kažeš, ako ja to pročitam, da li ću ja sebe hvatati? Hoćeš za neke stvari, ali za veliku većinu stvari nećeš moći. Znaš. Da, nećeš moći poloviti sve, nisi baš tak mastermind. A pogotovo ili nesvjesno. Da, i onda u stvari te obrambeni mehanizmi stvar nesvjesni, znači to su nesvjesni obrasci, stvaraju probleme u našim životima. Jer neko ko, ne znam, kako si? Dobro sam. A vidiš da u stvari nije dobro. Ali osoba misli da je dobro. Znaš, ono. Jesi ljut? Nisam ljut. Ali ljut si? Ne, nisam ljut. Jer ona stvarno misli da nije ljuta. I onda u stvari malo po malo osobi pokušavamo osvještavati njen obrazac ponašanja. I doći do osjećaja ispod svega toga. Zanimljivo. Da se vratimo na treći dio trokuta ove obrane psihološke obrambene mehanizme. Možemo obrane, evo ukratko, čisto. Okay. Dajte onda dio sa treći, objasnimo to u tom trokutu. Pa znači obrana ima nekoliko vrsta obrana, znači humor može biti obrambeni mehanizam. Znači, kada anksioznost postane prevelika ili kada ne funkcionira, onda često počnemo koristiti naše obrambene mehanizme. Jeli? Ne često, nego uvijek u stvari. Znači to može biti vrlo jednostavno od humora, što ništa, humor je super, ali koji put često imate ljude koji uvijek idu na humor, jeli? Mm-hmm. Znači, to je ono, uvijek se smiješ, znaš, priča o nekakvoj teškoj temi, ali uz osmijeh. I uopće osoba ne kuži da se smija, priča o nekakvoj svojoj teškoj situaciji. I onda mu reflektiraš, jesi svjesan da sad pričaš o toj teškoj situaciji uz osmijeh. I onda često osoba zna reći ono,
Ne. Ali zna osoba, koji put su osobe svjesne, kaže da, znam, ok. I onda malo po malo pokušaš raditi na tome da vidiš zašto osoba koristi osmijeh, odnosno humor, da tako nešto. Znači, obrane mogu biti intelektualizacija, ti ga pitaš kako se osjećaš. Znači, poanta u ISTDP je ono kako se osjećaš vezano za to i to. Jel? Onda osoba može ići u pretjeranu intelektualizaciju. Pa sada ti kažem bla, 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 ne pitam te kako se osjećaš u vezi, ne znam, Luka, ti si me naljutio, jel? I sad ti mene pitaš kako se osjećaš, ali samo da ti kažem nešto, znaš, ne, ali kako se osjećaš, jesam te naljutio, jesam te povrijedio, jel? Znači, to mogu biti obrambeni mehanizmi. Obrambeni mehanizmi može biti pretjerana racionalizacija. Ma on je to napravio zbog toga i toga, znaš, njegovo djetinjstvo je teško. Da, sve super, ali kako se ti osjećaš? Znači, uvijek pokušavamo ići baš do one bazičnog osjećaja prema osobi koja nam je to nešto napravila. Jer tu je izvor problema. Što je taj osjećaj nesvjestan, u sistemu je i on želi jednostavno da ga se, on radi. Bili mi toga svjesni ili ne, on ima svoj život. I sad je pitanje samo da li ćemo mi dozvoliti da i dalje radi to, bez da ga smo svjesni, ili ćemo mu pokušati iznijeti to i vidjeti u stvari kako da to odradimo kroz terapijski rad. To kažeš, osjećaj živi svoj život, a kad ga osvijestimo, šta se dogodi? Objasni ljudovima. Šta se dogodi u biti kad ga upoznamo, jel? I posebno mi je još pitanje vezano za tu obranu, ali šta se dogodi sad, ovo što si rekao, osjećaj priživi svoj život, a nakon Pa nekad se ne radi tu, uvijek se tu radi o složenijim osjećajima, znači u smislu da ima nekoliko osjećaja, nikad to nije samo jedan osjećaj. Ne? Često ljudi misle, ti samo želiš da ja kažem da sam ljut ili samo da radiš na ljutnji. Ne, tu ima jer o čemu se radi? Radi se o tome što kada govorimo o tim situacijama, većinom govorimo o ljudima koji su se brinuli o nama, znači ili o roditeljima ili o skrbnicima, znači ljude koje volimo. Jer ako me je naljutio neki pero kojeg jednom sam vidio u životu, to je prošlo, međutim, ako ljudi koji su me trebali voljeti i koji su me voljeli, ako su me i povrijedili, da li ja mogu bez obzira na to i dalje vjerovati ljudima? Razumiješ, jer oni su... Ovo je super primjer. Da. Vjerovati znači, ljudima. Da, ako me neko povrijedi, ako me treba voliti i danas sutra se pojavi osoba u mome odraslom životu koja me voli, koja me hoće voliti, biti u kontaktu s menom. Šta će to u meni dirati? Dirat će i to bolno mjesto gdje me neko povrijedio ko me treba voliti, jel tako? I to je taj nesvjesni obrazac koji često vidimo u partnerskim odnosima gdje je u stvari sve kao super, međutim ne dajemo jedan dio sebe. Čuvamo se. Jednom nogom smo unutra, jednom nogom smo vani. Znaš. Pa onda ne znam, financije su totalno razdijeljene ili ne znam, imamo ljubavnika ili ljubavnicu ili imamo neku dio života gdje uopće ne diramo to u našim odnosima. Osjetiš da osoba nije 100% unutra. Zašto bi bila kad je trebala biti 100% su je povrijedili? Mm-hmm. I to je nesvjesni mehanizam. I u stvari pokušavamo osvijestiti onda kako je u terapijskom odnosu biti 100% unutra. Jer ja kad nekome kažem šta ti osjećaš, ja te automatski pozivam da budeš intiman s menom ili intimna s menom. A ako si bila povrijeđena nekada, onda će i to moje pitanje u tebi probuditi određene nekakve nesvjesne mehanizme gdje ćeš se štititi. I to su ti onda obrambeni mehanizmi koje pokušavamo osvijestiti. Da, ja se sad sjećam jednog procesne s tobom i čim sam te pogledala sam se počela plakat. I sjećam se da si me pitao, čim ostvarimo kontakt, digne ti se tuga. Ja te pogledam, čim se pogledamo, u stvari. To ti je sad u terapiji dođeš i sad ti gledaš ovako okolo, skužiš da osoba bježi od nečega, ne trebamo se sad ovako fiksirati i buljiti, ali shvaćaš. To je isto kad donosi u partnerskom odnosu, ako je osoba, ili kad se upoznaješ nekim, skužiš da li te interesira, da li si interesantan ili nisi interesantan osobi, ili da li osoba može ostvariti kontakt. Ako ja zujim okolo, sigurno nisam 100% u kontaktu. Kad to kažem, ne mislim
normalno da postoje trenuci kada to trebamo napraviti, jer ne znam, jednostavno nešto nam se vrti u glavi i ne moramo biti sad 100% uvijek gledati se stalno u oči, ali shvaćaš, znači taj pogled je jako bitan. Znači, pogled priziva intimnost. Još kad ti kažem što osjećaš, znači ja se brinem za tebe, što se događa u tebi. No. I čao. Dogodi se čao. Da, i ono što je, što je bitno, znači tu, mislim bitno, puno toga je bitno, ali znači ako osoba i kaže što osjeća, znači što ti kažeš ako ja nešto pročitam, da li ja mogu imati neki šalabahter, ali ako ti meni kažeš, na primjer, da si ljut, ako sad već govorimo o ljutnji, i ako ti meni to kažeš, ljut sam, ali nema nikakve tjelesne aktivacije, znači intelektualiziraš negdje, svađaš negdje se, to se opet ima način na koji se to zove, ima način na koji na to skrećemo pažnju, jer u stvari želimo i tjelesnu aktivaciju, znači želimo izgraditi kapacitet tijela da može držati afekt koji god je da je, bez da odreagiramo. Znači kad to dođemo na taj nivo, imamo mogućnost izbora što ćemo s tim napraviti. Znači, da li ću se ljutiti ili ću osjetiti i reći ću ok, sad sam ljuti, ali sad je ok, jel? Tako da da li ću se ljutiti ovo prvo? Ljutiti je ovo nezdrava ljutnja. Na šta ti misliš? Ne, htio sam reći, imam izbora da li ću sada što ću s tom ljutnjom napraviti. Mm-hmm. Da, svjesno. Sad, da li ću ju propustiti ili neću propustiti? Da. Okay. Da li ću si dozvoliti? Da li ću dozvoliti da osjetim? Ovo mi je super zanimljivo kad kažeš da dovodimo tijelo u kapacitet da u biti može nositi, kako si rekao, bilo koji... Da drži afekt, znači emociju, impuls. Znači svaku emociju prati impuls. Znači ljutnja traži tjelesnu aktivaciju, jer vidimo da tijelo je aktivno, jer to su jednostavno, znači to je dio našeg mozga na koji mi nemamo takvu kontrolu, znači limbički gdje se tijelo aktivira. Kad smo ljuti, onda se to vidi da je osoba malo nabrijana, malo jače možda pričamo. Sad ne govorimo o bijesu, govorimo o ljutnji, znači gdje osjetimo da tijelo se ispravlja, ili kad je tuga, kad osoba plače, kad vidimo da se osoba baš u to, ili kad je osoba jako vesela. Baš sam sretan. Baš si mi baš si mi oduševila s tim poklonom. Ma da, samo da ti kažem nešto. Koliko mogu stajati u sreći, koliko mogu biti u radosti. Čekaj, ja si sad to vizualiziram. Znači, ako na terapiji vježbamo ljutnju ovako osjetiti i pokazati ju i u tijelu ju uopće doživjeti. Mm-hmm. I ako vježbamo, u biti na terapiju tako jako tjelesno osjetiti, nama će se automatski u biti početi povećavati kapacitet da kad dođe navala ljutnje, da to nama nije zastrašujuće, da ne upalimo neki obrambeni mehanizam. Da, ne radi, i sad opet to, ali ne radi se sad samo recimo konkretno tu o ljutnji, znači tu se radi i uvijek. A to sad primjer. Da, znači gdje imamo i ljubav je to uključena, jer to su osobe koje mi jako volimo, tu imamo jaki osjećaj tuge, jer su nas povrijedili, ali ono što je jako bitno, to je osjećaj krivnje. Znači, često naša nesvjesna ljutnja, i svjesna čak, ne dozvoljavamo ići previše u to zato što osjećamo da smo krivi ako osjećamo, na primjer, ljutnju ako me roditelj povrijedi u nekom trenutku. Jer kako ja mogu se ljutiti na svoje roditelje? Kako ja mogu sad najrađe zamišljati da da se ja s njima svađam, tučem ili šta već. I u stvari često onda taj obrazac prenesemo na današnje odnose. Gdje, na primjer, se posvađamo sa partnericom. I ako imamo taj obrazac, onda to počnemo osjećati veliku krivicu, jer kako se ja smijem ljutiti na nju ili na njega. I onda se u stvari zatvaram. Znači tu zatvaram negdje sebe i svoje srce i u stvari idem iz kontakta i onda to vodi u obrambeni mehanizam. Često, da koristim obrane u stvari. Često onda to može ići u smjeru da se stišavam, gasim, postajem sve melankoničniji i to, gdje u stvari možemo negdje završiti u depresivnim situacijama. Depresija je često indikator da nešto jako potiskujemo, Znači sve to ima nekakve svoje mehanizme gdje to ide, u kom tom smjeru ide. I to pokušavamo. Znači krivnja je jako veliki dio iz TDP-a. Rad na krivnji.
Morat ću ja ići na ovaj intens, prvo na terapiju. Ne znam, je li jasno ovo? Ne znam sada. Mislim da da. Ja bih sad htio spustiti to malo na ljudsku razinu. Back to reality. Neznalica, pa me zanima. Pa ja sam neznalica ovom. Ne, ali hoću, vi imate jednu kao razinu gdje se razumijete u samom objašnjavanju, ti razumiješ neku terminologiju, nekakve objašnjenja. Samo te pitaj, zato što će, ja kad pričam, meni ima smisla u mojoj glavi, ali ne znam da li to dobro prenesem, razumiješ. Meni je sad, slušajući ovo, došlo na pamet, možda je totalno nepovezano, ali sigurno i ti primjećuješ to da ljudi danas, pogotovo mladi koji dosta digitalno komuniciraju, imaju one... emoji su tu jedan način digitalnog osjećaja koje želiš prenesti kao kroz svoj tekst ili poruku, znači nebitno. Ali se te nekakve emocije, ajmo ih nazvati pod navodnicima, emocije, su se prenijele i u govor. Znači neko dođe i nešto ispriča i on te pogleda hladno, smiješno mu je, ali kaže lol. Znači koji je, sad kad si tu rekao da mi izbjegavamo, jesu to isto nekakve, možda u modernom vremenu, nekakve nove metode obrana, neke nove vizije, to jest verzije obrana. Da. Mislim, može biti smiješno ako to osoba napravi jedno, dva puta, ali ako osoba ima tendenciju stalno tako raditi, onda je neki obrambeni mehanizam, jeli, znaš. Lako se skrivati iza digitalnog ekrana ili mobitela i onda pošalješ da se, ne znam, lol, jeli. Ali ajmo stvarno to napraviti kad smo sada ajmo stvarno uživati u tome, jeli? Ajmo se smijati stvarno tome. Znaš, ono baš... Ajmo se smijati po ovaj smile. Ne, ali hoću reći da meni je to jako čak i neugodna situacija kad neko to napravi, jer bom najrađe rekao što si ti ludo, šta pričaš, nego ti nešto pričaš i sad se svi nasmijemo, a taj jedan kaže lol. Da. I to je to. I onak, šta? Što ti ne znaš govoriti to? Znači, šta se događa? To ti ono kao kada, ne znam, sad umjesto da stvarno poljubiš ženu, pošalješ joj poljubac ovoga. I stalno na tome, jeli? U stvari ostajemo, to je komunikacija kako mi dajemo i izjavljamo ljubav jedno drugo. Ajmo se stvarno poljubiti, ajmo se stvarno zagrliti, jeli? Vidjeti kako je to, ajmo stvarno plakati kad je nešto tužno, ajmo stvarno se osjetiti ljutnju, biti ok s ljutnjom. Jer, samo da se vratim recimo na ljutnju, znači ono što je često tu, mislim ljutnja, tuga, znači to su emocije koje smo mi potiskivali zato što naši roditelji se nisu mogli nositi s njima. Znači, i onda automatski za taj dio moj kapacitet je umanjen za partnerski odnos. Jer ako potiskujem jednu emociju, potiskujem sve druge emocije. Znači, tako da to je jako bitno. Znači ako želim biti, da kažem, 100% u odnosu, moram imati mogućnost držati cijeli dijapazon emocija, impulsa. Jel? Znači, ako sam ljut, da mogu biti ljut bez da ja ne znam, se posvađam s nekim. Ako, da mogu, ne znam, ako mi se jako plače, ok, pa ću možda odgoditi to malo, zato što sad trenutno u ovom trenutku možda ne mogu pokazati, nego ću, ili ću kasnije to malo proraditi. Jel? Ali je poanta samo da smo svjesni naših procesa unutra. Jel? Sad kad sam već ovo digitalno spomenuo, da li je... Neko govori, ima dvije kao struje, naravno, kao i svemu novome što se događa, uvijek postoji jedna koja samo pokazuje crnu stranu i budućnost toga, jedna ima svjetliju. Da li po tebi, možda sad jedno hipotetsko i možda može biti, da li misliš da li će se sa razvojem tehnologije koja je danas definitivno u velikom razvoju, a to je to da idemo u taj jedan metaverse ili ti ga alternativni svijet, digitalni, u kojem možeš živjeti doslovno 24 sata dnevno, pogotovo zato jer postoje taj play to earn, gdje možeš i zarađivati dok živiš u tome i možeš biti doslovno konstantno unutra. Da li ti misliš, jer neki kažu da je to čak i dobro za moždane vijuge, za kao nešto objašnjavaju, ali ti ljudi, da li oni, ako su od djetinjstva u tome, ajmo reći da kao odrasli ljudi kada sad uđu u to, oni bi se znali ponašati. Dobro, jel ti znaš kaj je to? Odnosno, ljudi uopće znaju šta je to, jer ja nisam znala dok mi ti nisi rekao. Ali mislim, to je alternativni digitalni svijet u kojem možeš staviti VR na glavu ili čak i ne moraš staviti VR, možeš i na ekranu imaš svog avatara i prolaziš, živiš, možeš ići, ne znam, u klub, slušati DJ-a, možeš ići, ne znam, u kasino. Ali si u svojoj sobi.
Da. Ali si konstantno u stolici i unutra si. Znači nema ljudskog kontakta. To sam zato pitam taj aspekt. Znači oni kad jednog dana, mislim, moraš otići. Moraš, ako niš drugo, otići Novice. Bilo bi dobro. Bilo bi okej, da. Ali nekad u jednom trenutku moraš izaći van iz svog stana. Bilo bi dobro, da. I to bi bilo super. Da li ti ljudi imaju šansu biti emocionalno osakačeni i socijalno osakačeni u istom trenutku? Opet ovisi koliko to radimo, koliko to dugo, da li je to naš stvarno način života. Znači, nove tehnologije donose definitivno, imaju svoju prednost. Znači, ne znam, vidjeli smo sada i za koronu, znači gdje smo mogli preko Zooma ili preko nekakvih drugih platformi, znači komunicirati s drugim ljudima, imati edukacije, terapije, prijateljstva, i tako. I to je super. Međutim, ako stvarno osoba se zatvori u sva 4 zida i gdje u virtualnoj stvarnosti provodi 24 sata na dan osim kad spava, ja mislim da su to je obrambeni mehanizam i gdje se osoba štiti od drugih kontakata i da li će ona moći samo tek tako izaći van i biti totalno funkcionalna, ne mogu ga tvrditi 100%, ali sumnjam da bi moglo. Jer to je negdje znači naša potreba koja je negdje u nama inherentna je potreba za ljudskim kontaktom. Potreba da imamo nekoga kraj sebe, potreba da s nekim nešto dijelimo. Znači, no man is an island, niti jedan čovjek nije otok, jer svi imamo, to vidimo i kod djece, jel tako, u stvari, oni imaju potrebu za kontaktom, ako djeci ne dajemo adekvatan kontakt, djeca će biti, neće se razvijati u sigurno odraslu osobu, jel? Znači, djetetu to treba i nama kao odraslima to treba. Znači, ne znam, za mene je ljudski kontakt nešto što stvarno nas i umiruje i potrebno nam je i svijet, virtualni svijet, ne znam, ja nisam u tome toliko, ali mislim da nije ako osoba to tako živi, da će sigurno imati određenih posljedica, reperkusija za tu osobu. Znači, kako funkcionirati u partnerskim odnosima, kako danas sutra odgajati djecu, kako funkcionirati u životu. Znači, mi možemo živjeti u 4 zida, ali koja onda, možda će neko reći, pa možeš imati djecu i unutra. Da, čak se i Sheldon mijenja, tako, ako gledamo Big Bang Theory, tako, mislim. Do kraja postane čovjek koji može i dodir i može sve. Ma ne, mislim, ja sam osobno nisam protiv toga, jer sam i sam u Bitcoinu, to jest u kriptovalutama, i ulagao sam u te nekakve razvoje tih metaverse i tih gaming projekata i zanimljivo mi je to, i ja bi to sve htio probati. I nisam baš takav lik koji će reći kao ne, apsolutno ne. Nego mi zanimljiv mi je taj sad dio gdje se to stvarno sad pretvara u stvarnost, znači ta tehnologija više nije toliko strana, nije više toliko niti skupa, onda da će svaki drugi može imati. I meni je to isto jednako tako zanimljivo, samo znam da sad, imam sad skoro 34 godine i vidim da nekakvi ljudi koji imaju djecu, danas već su apsolutno unutra, u toj matrici su unutra i kuže to puno brže i bolje od nas. I zanima me kako će to izgledati za 20 ili 30 godina. Interesantno. Biće jako interesantno za gledat. Jer sad imamo priliku živjeti u vremenu kad se to jako razvija, mislim, to je već razvijeno, samo u komercijalnom smislu se razvija, da počne biti pristupačno svima. Za 20 godina će to biti standard, realno. Da, što je standard danas, LED televizija, ne znam kaj je. Da, STEM mi ima smisla, apsolutno, znači science, technology, engineering, mathematics. Ali mislim, ako je baza samo na STEM-u ili tako nešto, da to nije dobro. Za ljudsku vrstu mislim da to nije dobro. Za nas kao individue to nije dobro, jer u stvari često se stavlja naglasak na tehnologiju, na virtualnu stvarnost i na to sve, a u stvari umanjuje se važnost ljudskog kontakta. Znači, danas imamo virtualnu nastavu, ne moraš ići u školu, ne moraš se družiti s vršnjacima, ne moraš imati nikakav kontakt ako ne želiš, jeli? Poanta je mislim da se jedan vrlo veliki dio nas koji je jako bitan za ljudsku vrstu i za nas kao individue na taj način marginalizira. I ako je naglasak na tome, mislim da onda svijet ne ide u dobrom smjeru. Znači,
jesam za STEM, ali sam ono da se i radi i na emocijama i da umjetnost, znači i kreativnost koja se često izbacuje iz toga, da bude uključena u to. Jel? Znači, ne možeš te odgajati dijete preko virtualne stvarnosti. Ne mogu mu staviti slušalice ili masku na oči, odnosno naočale i u stvari onda ga simulirati tjelesni kontakt ili tako nešto. Jel? Možda će se jednog dana moći, ali onda ćemo živjeti u Matrixu. A, to sam htio reći, znači ta tehnologija je razvijena. Znači ti imaš već danas možeš kupiti odijelo koje simulira dodir. Ok, samo to je weird. Da, ne znam, kažem, ja vjerujem da će istraživanja mozga idu svaki dan sve dalje i dalje, vjerujem da će se i takve stvari istraživati sigurno i vidjet će se koliko to ima prednosti, koliko to možda sa par godina će to biti ok. Ja vjerujem da se to može dosta dobro koristiti i na neki način i u terapeutske svrhe, ali sad da li će to moći totalno zamijeniti, da kažem, ljudski kontakt, pravi ljudski, iskreni ljudski kontakt, onako stvarno da... S energijom. Vidjet ćemo, da. Mislim, prije 20 godina o nekim stvarima što danas imamo smo mogli samo sanjati, ili prije 30, a danas je to realnost, jel? Da. Mislim, ja znam, da sjećam se kad sam ja u jednoj fazi igrao te igrice, odnosno jednu jedinu igricu Duke Nukem, da mi je to bilo super, ali sam skužio da bez problema mi prođe 8 sati u danu, znaš, s nikim nisam popričao, s nikim nisam nešto, totalno sam bio u nekom svom svijetu i meni osobno to nije odgovaralo. Znači, ja sam osoba, volim ljudski kontakt i tako da, to, nakon toga u stvari više, ja mislim da nisam u životu igrao ništa osim Tetrisa. Da vas pitam nešto, ja nisam nikad sjedila i igrala neku igricu 8 sati, ali sam možda sjedila i igrala Tetris ili Pasijans, ili ne znam šta bi me još moglo... Solitaire, da. Da, Solitaire, to. Pa te to odvuče tako da možeš sjediti bez problema, ali jel imate onaj osjećaj otupljenosti nakon toga? To ti kažem, apsolutno. Baš tu poznaje. Tako da i ovaj virtualni svijet, ovo što ti pričaš, mislim isto kao igrice, samo je sad ovo kao real life, mislim, ista stvar. Ne? Negdje se to svode u konačnici na konzumerizam, jeli na kraju krajeva idemo kupiti te zamjenske stvari koje nam ljudski kontakt stvarno može dati, pa ćemo kupiti naočale, pa ćemo kupiti to, pa ćemo kupiti one, u stvari i negdje imamo stalnu potrebu negdje nadomještavati taj dio nas koji stalno traži. Znači ono što je negdje da taj jedan dio nas koji nismo izgradili ne našom greškom, nego je u stvari stalno je potrebi. I to je ono ako imamo shopping, ljude koji vole jako puno kupovati i nema bolje, jeli, kažu, lijeka za depresiju nego ići u shopping. Ali stvari onda moraš stalno ići u shopping, jeli? Dopamin. Da. Tako da, ne znam. Sad sam se sjetio filma, Stallone je glumio, od njega probude kao nekog policajca u budućnosti i Sandra Bullock glumi. Da. I onda oni dođu kao ona će biti njegov kao neki nadzornik. Da. I dođu u sobu i ona kaže kao i čak ne kaže seks, nego kaže nešto i on kaže, pa mislim naravno, kao bio sam za Legend 100 godina. Da. I dođe ona kaže, ja ću biti u sobi. I on kao krenu u sobi, ona kaže, ne, fuj, kao ljudi ne izmjenjuju više kao tekućine. I on kao gleda, pa dobro, nego kako ćemo to baviti? I ona mu je dala taj neki VR, znači to je film iz 80. Demolition Man. Tako je. I ovako mu ona da, i on stavi i kao... Imaju seks. Ali mentalno su. Da. Znači, sam se tog sjetio da je to je taj dio. Da kao budućnost vidi da nema kontakta više, nego zamjena je dovoljno. Da. A nekim ljudima će to odgovarati, ja vjerujem. I mislim da sam negdje čitao da se baš o tjeskobi, što jako porasla u Americi, sve istražuju, ali sve analiziraju. Da se u Americi, recimo, konkretno tjeskoba i depresija jako porasle, što je sve veća zastupljenost, znači, virtualne stvarnosti. Jer, kad si u virtualnoj stvarnosti, to ti je obrambeni mehanizam, u stvari, od kontakata, jeli? I se možemo, je li glupo da se vratimo na te obrambene mehanizme, da zaokružimo i STDDPŽŽnje? A pa pitaj, što te zanima? Stali smo kod njih, je li tako? Da. Pa ajmo.
malo. No, Luka je htio malo spustiti ovo na Da, drugi. znam, Odnosno, ili dignuti na drugu razinu. Dignuo nas je u virtualno, kužiš. Pa ne, pa zanima me samo da li se već vi kao terapeuti uzimate to u obzir, možda za neke buduće klijente, da se možda na taj način pripremite, da upoznate taj aspekt možda novih, ne želim da niko bude pacijent, ali hoću reći da postoji mogućnost da će biti sve više ljudi u budućnosti koji će se htjeti odvojiti i vide da imaju problema sa socijalizacijom. I zanima me da li već znanost, ova, vaša specifična, se već na to pomalo okreće, priprema, analizira, uzima u obzir. Pa ja mislim da uzima, evo recimo, jedna prednost tehnologija je sam ISTDP. Znači, ISTDP je, što sam rekao, nastao tako što su ljudi imali, znači govorimo o 60-im, 70-im, kad je jedna kamera koštala valjda koliko auto ili tako nešto. Znači, kad su oni imali svu opremu, video snimanja i svega toga, znači jako puno novaca su uložili u tehnološka tadašnja dostignuća da bi usavršili recimo terapijski rad. I znači bez takve tehnologije ne bi postojao ISTDP kakav je danas. Znači, gdje su se provodili sati i dani i mjeseci i godina analizirajući video snimke i na taj način tehnologija jako puno pomaže. Tehnologija će i dalje pomagati, jeli? A sad, o ovome što pričaš, mislim, gledaj, onome koje je dobro u virtualnoj stvarnosti, on će pokušati biti što više u tome. I mi tu ne možemo ništa napraviti, jeli? Ali jednog dana, ako osoba shvati da cijenu koju plaća zbog bivanja u virtualnoj stvarnosti je veća nego od onoga da stvarno ide u kontakt, onda će tražiti nekakvu pomoć. Znači, dok god nam ide dobro u životu, dok god dobro, zadovoljni smo s tim što je, teško ćemo se odlučiti na promjenu u svome životu. Znači, u jednom trenutku kad nam nešto stane u životu, kada nam negdje zapne, kada osjetimo da smo zapeli, onda tražimo kako da se promijenimo, tražimo pomoć. Jel? Znači, ja ne znam osobu koja je išla raditi na sebi zato što je bilo super u životu. Možda postoji, ali ja ne znam, jeli kužiš. Svi koje ja znam su imali nekakve svoje katarze, nekakva svoje zdravstveni problemi, financijski, obiteljski, partnerski i kako već, da bi se krenulo raditi na sebi. Jeli. Tako da onaj ko mu je dobro u virtualnoj stvarnosti, koji tako može funkcionirati, on će i dalje. Ako ne, ko shvati jednog dana da mu je dosta više biti sam, jeli, i biti u virtualnoj stvarnosti, on će nešto poduzeti. Da. Ajde, daj ti pitanje koje si sad baš razmišljam, kad je Dorijan ovo rekao, i ja sam u biti krenula na prvu svoju terapiju u životu jer me je zanimalo kako to izgleda. Okay. I onda sam rekla, kao meni sve super u životu, ne. A možda malo tu osjećam ko da je neka rupa, ali ne, sve mi je kao super. Tako je bila moja prva terapija. Ali stvarno Da. Imala sam taj prvi, kao ful me to zanima. Kao pazi, zanima me kako to izgleda. Ali brzo nakon minutu sam se raspala. Da, ali apropo toga, hvala što si to spomenula. Znači, u svima nama postoji taj jedan dio koji nama želi dobro, da kažem, bolje. Samo je pitanje koliko slojeva obrana imamo iznad njega. Znači, postoji dio nas koji jednostavno je samo kritičan, koji nas, samo kritični smo prema sebi ili ne mislimo dobro o sebi, što smo i u školi učimo. Postoji dio nas koji stvarno želi da nam je dobro, koji stvarno želi kontakt, koji želi radost u životu, sreću. Znači, recimo ISTDP-u u terapijskom odnosu to se zove Unconscious Therapeutic Alliance, gdje u stvari postoji taj jedan nesvjesni dio nas koji stvara savez sa terapeutom i koji želi sebi dobro. Tako da, i onda se on, da kažem, njega pokušavamo isto radom svim tim izvući na površinu, da on preuzme primat u odnosu na obrane, odnosno na otpor, jeli? Znaš šta? Zajebi obrane. Da. Imam sad, otvorio je naš gost jednu temu koja bi možda mogla biti interesantna. Vratit ćemo se na obranu. Kako će to imati smisla? Kako će to imati smisla nakon 40 minuta? Ne znam. Ali ovak, nešto vezano uz tebe. Sad si tu rekao, početi raditi na sebi, par put si rekao. Pročitao sam da si bio pomorac. Da. Ili ti ga kapitan duge plovidbe. Da. Obišao si svijet, vidio si svašta, bio si u kontaktu sa ljudima. Kad je počeo tvoj rad na sebi?
Da. I mislim, promijenio si karijeru, otišao si u totalno nešto novo. Da, to je bila neka, to je taj dio u nama koji stvari želi dobro. Ja se sjećam u srednjoj školi kad sam bio, ja nisam uopće znao što želim biti. Da li želim vamo tamo i slučajno ispalo idem na brod. Odnosno, to je posao koji ću moći raditi jer sam gledao primarno financijsku korist u to vrijeme. Ali znam da me psihologija jako onda već interesirala i sjećam se jednoga, morali smo raditi psihološki evaluacijski test gdje mi je osoba koja je to radila bio pomorac koji je završio za psihologa i baš smo bili komunicirali. Znam da mi je to bila super ideja u Zadru, jer to je bilo u Zadru. Kao vidi, on je bio pomorac, znaš, i onda je sad je tu psiholog, znaš, i to mi je bilo wow, kako bi ja to mogao. Međutim, to nisam imao baš nekakvih doticaja sa psihoterapijom ili tako. Onda sam došao u doticaj sa nakon srednje sam išao godinu dana na brod i onda sam nabasao na neku knjigu, odnosno na jednu knjigu od Freuda, Čovjek Vuk, bio mi jako interesantan, kupio i sam je i znam da sam ga progutao u doslovno 2 dana. Ali onda te život odnese, brak tada, znači jednostavno život te odnese, karijera ode u drugom smjeru, onda sam se 98. razveo i u stvari posao mi je jako dobro išao. Znači, poslovna sfera mog u životu mi je stvarno super išla. Radio sam za jednu firmu američku i bio sam u Americi tamo kod njih i na brodu kapetan sam, tako sam završio karijeru kapetan duge plovidbe, a s time što sam prije toga radio kao marine advisor za njih nešto i jednostavno taj poslovni aspekt je dobro išao, ali privatni život je jako patio. Znači, nikako u odnos nekakav normalan, jer si na brodu, pa svašta ti tu. I ima jedna pjesma, zove se Kapetane moje. Jedna klapska pjesma Josipa Lisac je pjeva gdje govori o kapetanu koji nakon što dođe u penziju shvati da u stvari ima ženu koja više nije ona žena nego koja neka starica neka i meni je bilo pa čekaj, ok, ti ćeš za 20-30 godina u penziju, što će, imat ćeš puno novaca, što ćeš dalje, jeli? Mislim, usto će ti život proći. I nekako su se stvari stvarno posložile. Počeo sam raditi i čitati jako puno, upoznao sam neke ljude koji su me usmjeravali na neki način, onda sam došao, kad sam bio u Americi, to sam živio jedno kratko vrijeme, je bilo da ću tamo možda upisati kod nekakve edukacije, međutim sam se vratio na brod i u svakom slučaju tu sam se upisao na CIR, na Snow Lion tadašnji i nekako se posložilo da sam dobio ponudu za posao u Zagrebu. I jednostavno sam rekao, ovo je možda jedna prilika u životu, take it or leave it, Ali u pomorstvu? Da. Znači, isto je vezano za pomorstvo. I u stvari samo sam odlučio, ok, to je to, idem dodge the bullet, što se kaže, u stvari ideš probati, pa što bilo da bilo, da ne bi bilo za 20 godina, imao si priliku što nisi probao, Tako da u stvari bila adaptacija onako dosta trnovita jer iz jedne i financijske sigurnosti svega u stvari dođeš negdje nešto to što ipak su drugačije relacije, ali jednostavno je kvaliteta života je moja osobna i ja osobno sam puno počeo biti zadovoljniji i to se vrlo brzo isplatilo kao... Čekaj, odmah si školu upisao? Ja sam još školu bio upisao dok sam bio na brodu. Dakle, da sam prvo... A kaj je bilo? Mislim, to si tak lijepo si rekao, skoro s osmijehom kao. Da. Skoro s osmijehom kao privatni život je patio. Jel ti bilo intenzivno jako prije upisa škole? Pa u tom smislu intenzivno. Pa ovo što si rekao da u pravilu neko i krene raditi na sebi kad je stiska već žešća. Nikako se skučiti, nikako naći negdje mjesto gdje se može smiriti, nekakav zadovoljavajući partnerski odnos. Primarno jesi nezadovoljan sam sa sobom, i neke te stvari koje su jednostavno stvari koje nismo odradili u djetinjstvu ili tako nešto doći će prije ili kasnije na naplatu. Bili mi u virtualnoj stvarnosti ili ne, pitanje samo kako ćemo se s time nositi u životu. I počeli su dolaziti u smislu da počeo sam biti jako nezadovoljniji sa životom i mislim
posao na brodu je bio kapetana i super meni. To je stvarno jedan od jako lijepi posao. Ili? Pogotovo ako si na firmi koja je složena, da kažem. Ali jednostavno, znaš, doći doma pa uhvatiti korak. Ne možeš nikako uhvatiti korak s prijateljima, znaš, jednostavno. Uvijek si negdje u nekakvom, niti čardak ni na nebu ni na zemlji, znaš, negdje u nekom raskoraku si. Da, ja sam uvijek razmišljala kako je pomorcima izazovno, a i ženama pomoraca. Mislim, uopće spojiti ili bilo kakvog drugog takvog posla koji zahtjeva odlazak od doma na dugo vremena, ne? Da, sam ti spomenuo, ja sam slušinja i dosta mojih vršnjaka i mlađih starijih plovi i neki su se išli više educirati kao i ti, postali su neki dosta mladi kapetani i neki to jako dobro hendlaju, mogu ti reći, da onak vidiš i na njihovom odnosu i sa ženama i sa djecom. Mislim, ja ne živim s njima u kući pa ne znam detalje, ali naravno ima i ovih koji to se dogodi kao možda slično koji tebi, da se to i raspadne zbog svoga i ti si sam doživiš da kao koji kurac, šta sad znači šta se događa, ne? Tako da ja vam to isto ne iz prve ruke, jer nemam nikakve od pomoraca, ali imam poznanike koji to rade. Da, izgleda na van publici koja to ne zna, izgleda zahtjevno. I znači to je zahtjevno. Da, u ono vrijeme, recimo, danas je puno lakše, imaš internet, pa onda možeš svaki dan se čuti preko WhatsAppa ili Zooma ili tako nešto. U ono vrijeme, ne znam, ja sjećam 90 i neke minuta satelitskog razgovora telefonskog je bila preko $20. Mm-hmm. Tako da ti zoveš 10 minuta, ti je $200, ali mislim, to je za danas smo zaboravili već na danas, to. Stvarno su relacije bile, ali jednostavno ja znam isto puno ljudi puno pomoraca koji imaju super odnose su i obiteljski su dobri to sve, ali znam isto tako i dosta ljudi koji recimo koji nisu baš zadovoljni s time. Ja nisam bio konkretno zadovoljan i pružila mi se prilika i ja sam je uhvatio i rekao sam gledaj, uzmi i probaj, pa preuzmi odgovornost, probaj ići gdje te srce išao sam tamo gdje me srce vodi. Baš sam imao osjećaj da me srce vodi tu. Znači ne glava, ne što ću stvoriti još dalje materijalno, financijski, nego baš to je ono što sam rekao, u srednjoj školi me to jako interesiralo. Mm-hmm. I išao sam primarno zbog sebe, a poslije se nekako to iskristaliziralo da počnem raditi i ja kao terapeut i tako. No, super. Eto, super. Što ti je onako, na čem si najzahvalniji u tom terapeutskom putovanju? Naravno koji je počeo s osobnim razvojem, to mi je jasno. Da. Ali šta ti je najfascinantnije u toj tvojoj odluci kojom si promijenio život? Dobro pitanje ovoga. Pa što mi je najfascinantnije? Hoćeš malo šljokica, možda ti lakše pa... Da. Pa najfascinantnije mi je to što sam ja sebe sam tu stavio na prvo mjesto i mislim da se, ne mislim nego znam da se isplatilo. Znači imam prekrasnu suprugu, dijete i fenomenalno da sad ne idem u to, jeli, pa da ne ispada. Ali primarno je ono što sam zadovoljan sam sa sobom. Zadovoljan sam kao da sam dobio sam svrhu u svome životu. To je znači kad sam radio taj posao, to mi je sve bilo super, znači kad sam bio vezan za brod, kapitan i to, falila mi je svrhovitost u životu. Znači falilo mi je nešto, ja vjerujem da svi dođemo ovdje na svijet sa nekom određenom svrhom, jeli? Meni je falilo mi je taj jedan, dobio sam ga sa radom na sebi, dobio sam ga sa školom koju predajem, sa ISTP-om, sa time što sam zadovoljni sa sobom, nekako, to mi je, s time sam tome sam najzahvalniji. Znači da sam ostvario kontakt sa dubljim ja. Koliko dubok još ne znam, ali mislim to je nešto što se radi cijeli život, ali sjelo mi je, baš mi je gušt mi je. Da kažem, s ponosom gledam na to. Baš. Pa dobro, ali nemamo biti lažno sad skromni, spomenuo si prekrasnu suprugu, dijete, ostvarilo se sve što je nekad bilo nedostižno.
Da. I vidim ja kak ti pričaš o braku i djetetu. Je, super je, stvarno. Znači, prije 10 godina, evo, već smo 10 godina zajedno, imamo curicu od 4,5 sada skoro, ne još, i stvarno, uživam u tome. Znači, ja imam dijete iz prvog braka gdje više meni nije bilo nego što me je bilo i to se stvarno osjeti. Ja osjetim u sebi to. Vidim koliko, recimo, sada moje dijete treba mene. A u tom periodu dijete iz prvog braka Teja me je trebala, ali me nije bilo. Znači, jer to je ta potreba u stvari. Ja vidim, znači, Zara, koliko na mene treba. Mislim, treba i mamu. Ne da nas treba, nego je to negdje prirodno dječje. Znači, dijete traži. Kada neće. Mi je hoćemo zagrliti, ona kaže, ne me grlit. Mi je pustimo onda. Znači, pokušavamo slijediti taj nekakav njen impuls. Ali stvarno, treba. Tako da, hvala ti i to je veliko postignuće, ali ne bi došlo do toga da nisam sebe, recimo, da se nisam krenuo sebi. Da, jasno mi je da je to apsolutno rezultat cijelog putovanja, ali za nekog ko možda nema nikakvu ideju o tome šta rad na sebi može donijeti, može ti ostvariti sve želje koje su ti se u nekom trenutku činile nedostižne. Da. Jer često ne znamo što hoćemo ili mislimo možda što hoćemo, ali u stvarno nije želja srca ili duše, kako već. A onda je malo po malo rado na sebi dođemo do toga. Znači, mora postati ta nekakva kriza srednjih godina. Znaš, Karl, kako je to rekao, nisam čitao da je Karl Gustav Jung rekao da ne radi s muškarcima koji su mlađi od 32, 33, 35 godina, jer jednostavno prije toga nisu spremni za rad na sebi. Mada danas jako mladih ljudi puno radi na sebi jer su i generacijski drugačije sve. Ali recimo ja sam se baš sa 33 negdje, znači što se kaže, negdje iz ove godine, baš sam se intenzivno posvetio sebi. Ja sam se isto raspala s 33, tako da. Welcome to club, odnosno ja obrnuto. Tako da, on je prošle godine imao 33, ne, sad ima 33. Sad ću imati 34. Tako da, evo. Tu je. Sad si spomenuo, vidiš, to je dio koji sam zaboravio, pa ćete me molim vas podsjetiti iz tamo opisa. Nešto vezano uz odnose sa muškarcima. Ja sam dio jednog muškog kruga gdje imamo sastajanja, tajna, u potpunosti, ne smijemo pričati o tome javnosti. Osim u podcastu. Osim u podcastu da svi čuju. Ali da, imamo tu jednu kao support grupu gdje se družimo, razgovaramo o svemu i svačemu. I onda kad sam to sad pročitao, sam vidio, aha, to je nešto u tom smjeru. Da. Kako si došao do toga? Kako te to počelo zanimati? Pa ne ide tokom školovanja. Tražiš sebe, tražiš nekakvu tu svoju svrhovitost i onda imao sam osjećaj da mi fali taj muški aspekt, da mi bude, da budem više prijatelj s njim. Znači, da ga negdje ne marginaliziram, da ga se ne sramim, da mogu stati u svoju snagu, mušku snagu. I nekako prirodno je počeo sam uz školu, počeo sam raditi preko jako puno baviti se sa Robert Moorom, King Warrior, Magician Lover, znači Robert Blyom, David Aidom, ne mogu se sad sjetiti još, to su sve recimo ljudi koji dosta naglasak stavljaju isto na taj muški aspekt, znači s time što David Aida radi i sa ženskim aspektom dosta, tako da mi to pomoglo i za partnerske odnose, odnosno da bolje negdje razumijem drugu stranu, da tako kažem, jer ja sam odrastao u obitelji koja nije puno posvećivala pažnje emotivnom razgovoru. Znači nije da nije bilo tu kontakta, ali nije ono bilo klasičnoga ajde sine ti sjedni pa da mi sad popričamo o ovome ili tako nešto. Nego u stvari morao sam učiti greškama, učiš na greškama i negdje sam tako odlučio idem sad probati malo zaroniti u to. Tako da sam nekoliko godina proveo, da kažem, istraživati i raditi, išli na radionice za muškarce, za partnerske odnose. I
I mislim da to što super, što si rekao to za mušku grupu, znam da postoji nekoliko u Zagrebu i da, jedno vrijeme sam radio muške grupe, odnosno ne muške grupe, nego radionice samo za muškarce. Kužiš, to je ovo koji si ti propustio, ali Luka inače ne znaš od svih radionica u školi odabru zagrli su ženstvenost, pa sam ja morala pitati Marinu jel može ići na to, onda ona rekla ne i tak. Da. Ja sam baš od svih izabrao Da. Zanimljivo. Pa zanimljivo je, da. Pa definitivno zanimljivo. Da, zato što u stvari nije ni to loše. Znam da je meni puno žena bilo pitalo da li bi mi mogli doći na radionicu? Sam rekao ne, a onda je bilo da li možeš za žene odraditi recimo neku radionicu, čisto da bolje razumijemo kao muškarce. Tako dobro, ali ajmo sad, ću sad ja stalno ovak popravljam. Kaj bi ti rekao ISTDP, šta je ovo? Htjela sam reći da se ne zbune oni koji ne znaju, nemaju muškarci samo muški aspekt i obrnuto. Pa zašto ti ne bi napravio radionicu u kojem govoriš o muškom aspektu, a slušamo to i mi žene? Pa to sam radio i sada prije jedno 5-4 kad se rodila Zara, znači drugo dijete, morao sam žrtvovati jedan dio svog vremena. Znači, odlučio sam da ipak da bi bio uz obitelj, znači suprugu i dijete, morao sam nešto vremena žrtvovati, a to je bilo, znači, žrtvovati. Morao sam osloboditi vrijeme, znači, prije sam mogao imati vremena za radionice, pripremu radionica, sada to još uvijek provodim s obitelji, onda sam i ISTDP upisao, tako da mi to, znači, jedan dio vremena sam morao negdje naći. A da bi našao vrijeme, morao sam nešto maknuti sa liste, a bile su radionice, znači, za muškarce i tako. Tako da, eto, sad me više interesira nekako ISTDP, vidim da se dosta radionica sada počinje raditi za muškarce i drugi to rade. Pa evo, super. Tako da ljudi koji su zainteresirani vjerujem da mogu naći neku mušku grupu poput tebe ili nekakve radionice za muškarce. Ja ću se posvetiti sada malo razvijanju ISTDP u Hrvatskoj. Sad ćemo te vratiti na obrambene mehanizme. Ja sam samo htjela reći da mi je bila jedna od zanimljivih spoznaja u školi kad smo radili muško-ženski aspekt, pa više puta, da u biti ili mušku energiju i žensku energiju, kao, stalno sam prije mislila sam više u muškoj i točka, pa kao trebam razvijati žensku, ok, ali kad sam spoznala da sam u nezdravoj muškoj, evo, to je bilo tek, kao, ispalo je kao na muškoj energiji ne trebam raditi, kao tog imam dovoljno, ali kad sam shvatila da trebam baš na to, jer to nije zdravo, to mi je baš bilo super uvid ovoga. Tako da podržavam sve radionice na temu muško-ženske energije, aspekata, jer je to po meni jedno super objašnjen način ujedinjavanja tog svega u nama. Tako da daj mi bubanj da ga vratim na obrambene mehanizme. Da, super, nakon sat vremena. Pa nema veze da čovjek ispriča do kraja ISTDP. Pa pitaj konkretno sad. Nemam šta pitati konkretno, stali smo na obrambenim mehanizmima koji si krenuo objašnjavati, pa smo otišli. Pa malo smo ih dotakli, znači govorili smo o humoru, intelektualizaciji, racionalizaciji, projekciji, disocijaciji. Znači sve što nije emocija ili što nije tjeskoba u stvari može biti je obrambeni mehanizam. I to je obrambeni mehanizam čovjeka koji kao njegova strategija u igrici da ne osjeti emociju koja je neugodna. Koja je neugodna i nesvjesna. I zato u stvari u ISTDP-u dosta zrcalimo. Znači imamo taj mirroring jedan gdje ono što smo rekli, ako osoba priča nekako svoj traumi uz osmih, zašto prikrivaš to uz osmih, često ono što sam rekao, osoba i nije ni svjesna da to priča na takav način, ili je i svjesna pa i dalje to radi, i onda negdje pokušavamo osobi, znači, pokazati njegov obrazac, znači pokušavamo objasniti osobi njegov ili njezin obrazac ponašanja. Znači u većini slučajeva, ne u većini, ja bih rekao uvijek, postoji nekoliko obrazaca ponašanja. Znači ako neko trigerira nesvjesnu emociju u meni, ide tjeskoba, sad je pitanje samo u kom omjeru, i onda ide obrambeni mehanizmi koji mogu biti ono što sam rekao, ili disocijacija, ili projekcija, ili humor. I to ono što radimo vani događa se i u terapijskom odnosu. I znači, s obzirom da smo bili povrijeđeni u nekom odnosu, terapijski odnos je izvrstan da dobijemo korektivno emocionalno iskustvo. Jer znači,
pozivamo osobu koja je preko puta nas da uspostavi kontakt s nama. A koliko god osoba želi kontakt, jedan dio nje se jako boji tog kontakta i sve će poduzeti da se zaštiti. I znači na nama je uz alate, kažem, kojih ima jako puno jer je jako strukturirani STDP, da nađemo adekvatne alate u određenoj toj situaciji i da osobu vratimo, da kažem. Jer šta se događa? Interesantno je kad pogodimo, da kažem, dobro dugme, dobar buton, počnu se događati jednostavno nesvjesna sjećanja koja su nesvjesna počinju navirati. Znači to je ono, kao da otvorimo poklopac i nešto počne izlaziti vani i često je to onaj materijal na kojem trebamo i dalje raditi, jel? I onda radimo s tim materijalom. I onda vidjeti da li osoba i dalje koristi obrambene mehanizme i onda opet je procedura je slična, dok opet neki novi materijal ne izađe izvani i tako u stvari pokušavamo čistiti slojeve naše osobnosti, jel? Prekrasno, da. Volim to. Da. I ja isto. Ništa, daj bubanj. Si htio nešto drugo ljudski pričat? Ne? Sigurno, mogu još jedno pitanje. Izvolite, gospođo. Htjela sam samo još pitat te kako ti je biti predavač? Super. Jer lijepo. Ja se sjećam sebe da sam uvijek govorila da se ne bavim ovim čim se bavim, onda bi bila učiteljica. Da. Ne znam zašto je tkud mi to. Ali baš me zanima kakav je to feeling. Ono, koliko ti je tu trebalo da staneš ovak u svoj autoritet? Da ti to bude jako lijepo. Pa ja sam počeo u školi prije 4, ako se ne varam, godine, tako nešto. Pa ja mislim da sam od početka u nekakvom autoritetu svom, jeli ovoga. Tako da sad je sigurno puno bolje nego prije što je bilo, jeli? Znači to je proces mog rasta. I STDP mi je definitivno jako puno pomogao, kao nam je dao neke alate koje prije nisam imao, ali to bi trebala pitati one koji su bili prije. Da, prije. Dobro, ali mislila sam, od kad je tebi to baš ono... Pa oduvijek mi je to bio gušt. Oduvijek mi je to bio gušt, sjećam se. Normalno da je u početku bila veća trema nego što je sada, ali to je ta tjeskoba, da kažem, koja je bila nekakva pozitivna, onako više fokus da se dosta dobro pripremim. Sad je to nekako puno, i dalje je normalno prisutna trema do određenog nivoa, do određene razine, ali prirodnije mi je sada sa svim tim, jeli, izaći pred ljude, predavati, tako da se osjećam dosta to mi je baš ugodna uloga. Da, i sigurno je lijepo dobiti taj povratnu informaciju. Da. Ne samo to, nego kad vidiš da recimo nekoga to takne ili kad si ti rekla, kad sam tebe pogledao, jeli, pa u stvari je reakcija bila, to mi može baš onako stvarno taknete i u stvari vidiš da ima smisla, jeli? Kad vidiš promjene na ljudima u ti 3 godine koliko su tu, ili godinu dana ili 2, to baš onako, meni je to osobno recimo nadmašuje bilo koju virtualnu stvarnost. Da, jel možeš reći da ti terapeutski rad, mislim, znam da ćeš reći da, ali htjela bi da to ljudi čuju, da je u principu taj obostrani učinak cijelo vrijeme i da iscjeljivanje drugog stalno iscjeljuje i tebe, da se stalno biti nema onog feelinga da radio sam posao. Ne, pogotovo recimo kad snimam tako seanse i kada mogu poslije nakon toga ići malo gledati pa vidjeti stvari sebe, gdje sam bio možda ja u obrani ili u kontratransferu ili gdje sam bio tjeskoban, znaš, ili gdje sam nešto falio, da kažem. I onda pokušavaš nekako vidjeti, što je tu moje, ili da li je to moja obrana ili tako. I onda, pogotovo ako to radiš sa supervizorom nekim koji onda skreće pažnju, onda s tim je puno, definitivno utječe na mene. Znači, pogotovo ako je nekakav moj kontratransfer, koji onda pokušavam to odraditi kroz superviziju ili tako nešto. Ok, bubanj. Moraš sad objasniti kontratransfer da ljudi ne ostanu zbunjeni. Da, pa...
Mislim, ne moraš. Ne, super mi je, zato što ovoga transfer je opet jedna jako bitna komponenta iz TDP-a, gdje u stvari ono što smo bili rekli, ono što obrasci ponašanja koji smo nekada usvojili će se pojaviti u terapeutskom radu, odnosno u radu u terapiji. I tako ćemo se ponašati i onda, znači, tu se događa transfer. Znači, kad sam ja tebe pogledao i kad si ti rekla ono da se rasplakala, to je bio nekakav transfer, jer mi smo se tek bili upoznali relativno friško, jel tako, ono, kroz školu. Nismo mi sada... Da. A mislim, jasno mi je. Da. Pogotovo kad smo učili to. Znači, to je transfer, ali ono ako se dogodi da ja reagiram na tebe, recimo, kao terapeut, onda je to kontratransfer i onda je to nešto s čime bi ja morao raditi i da vidim zašto imamo kontratransfer, jel? Na primjer, da se tebi digla tuga na neku moju reakciju. Što se može dignuti možda tuga, recimo, na tvoju tugu, ali je poanta samo da li ja, jer to je ono što mi je super, recimo, u terapijskom radu, da često mi se dogodi da me nečija tuga jako takne. Ali imam mogućnosti držati taj afekt i biti u tome, a opet biti svoj. Znači, jer nema smisla da ja zajedno počnem plakati sa tom osobom i sad nas dvoje plačemo i niko kome pomaže, jel? nego u stvari da držim tu tugu i da budem empatičan iz tog mjesta, otvoreno da kažem, i u stvari budem tu za tu osobu. Bez obzira što možeš pustiti suzu. Da, apsolutno. Znam da mi u početku to bilo ono kao malo čeka, pa zasuzili ste oči, vidjet će neko, ali to me više stvarno ne toliko. To mi dapače super. Da. Mogu biti tu za osobu. I onako autentično, to je lijepo. Da li sad sa godine iskustva koje imaš kao terapeut, da li zna biti to iscrpljujuće i kako onda vraćaš, ako je, kako onda vraćaš energiju, s čim se napuniš da opet možeš ići nazad u neki session? Da. Pa opet ću se vratiti na TDP zato što mi je stvarno pomogao da manje mi je iscrpljujuć, zato što mi je dao jednu jako veliku dozu sigurnosti kroz taj strukturiran pristup. Znači, ja volim strukturu u nekim stvarima. Znači, ako je on u obrani, da vidim što je obrana. Znaš. Ali prije, kad nisam razmišljao na taj način, onda često je bilo ono negdje fishing for feeling. Znači, idemo hvatati da vidimo gdje je. Isto da ide u smislu na čemu konkretno ti želiš raditi. Znači, automatski ja negdje tebe prizivam da se ti aktiviraš, da ne budeš pasivan i da mi kažeš na čemu želiš raditi, a ne ajde ti meni reci sada na čemu bi ja trebao raditi. Kao da vraćaš u odraslu osobu. Ja ne znam, da. I pokušavamo često ljudi dolaze sa problemima koje imaju danas. Znači, danas, u ovo vrijeme. A ti problemi su vezani za nešto od prije. I onda neminovno će taj proces ići u neko prošlo vrijeme, ali krećemo danas tako da osoba vidi da često u partnerskom odnosu, na primjer, imamo transfer na partnera ili partnericu, a u stvari radi se o mojoj mami ili o mom tati, ili ne znam, o bratu, sestri ili nekome drugome. Tako da partner ili partnerica pati, a u stvari osoba nije ništa kriva, nego je kriv neko nekada davno prije. I onda to često, ne često, nego kad osoba to shvati, onda to stvarno bude baš uvid ogroman, znaš. Da, ima smisla. Da. Ja sam isto takav. koji sam doživio to da sam na nju nekakav obrazac primijenio u našem odnosu koji sam onak skužio, pa to je nešto naučeno od ranije. John Gottman ima jedan oni žene imaju kliniku, ja mislim, ako se ne varam, u Vancouveru ili u Seattlu, i oni imaju cijeli centar i negdje su radili kao istraživanja gdje postoje dobri partnerski odnosi, oni zove masters, i postoje odnosi koji nisu tako dobri. Znači, i jedni i drugi se svađaju oko sličnih stvari, jer jednostavno naše karakterne razlike su takve kakve su i neke stvari nećemo nikad promijeniti. I oko nekih stvari ćemo se više manje uvijek negdje prepirati, svađati. Samo što je recimo kod ovih, što on kaže, mastersa ili koji su dobri, oni shvaćaju da je to nešto što ima veze sa njihovom nekakvom prošlošću
i mogu se tome, da kažem, nasmijati, mogu kroz to proći. A ovi koji ne shvaćaju da to ima nekakve veze sa nekakvim njihovim triggerima iz prošlosti, se u stvari sve bacaju na partnera i svađaju se i tu nema napretka. Jel? Znači, ovi prvi mogu držati afekt i mogu biti u tome i rasti kroz to, a ovi drugi će u stvari recirkulirati uvijek iste stvari. Uvijek ista stvar. Uvijek isti obrazac, uvijek ista stvar, uvijek isti obrazac, uvijek isti obrazac. Ali tako je lakše, realno. Ostati u istom obrazcu da li je? I svaljivati, ne, ali neko ko, kako si rekao da postoje dvije kategorije, masters i ovaj. Da. Ovaj koji to proživljava cijelo vrijeme i reciklira, kako si rekao, njemu je to jedini način. Da. Njemu je to lakše, jer ti si kriv, nikad nisam ja kriv, kao kriv u nekakvom on nema izbora. Smislu. Ali mu je lakše, uvijek okrivljava nekog drugog. Da. Ali dugoročno znači a dugoročno je druga to priča. Hoću reći, ali u tom smislu je lakše, tu nema napretka, ali recimo gdje smo za 20 godina, i to stvarno zna biti zna biti jako iscrpljujuće i gubimo ljepotu odnosa koju možemo imati svakodnevno. Znači, ne znam, sad se mi posvađamo pa ne pričamo 10 dana. Ne znam, imamo dijete koje je odgajano u takvoj atmosferi. Znači, tom djetetu je prirodno da ako se roditelji posvađaju da 10 dana ne pričaju. I ono će vrlo vjerovatno to danas sutra raditi u svojim partnerskim odnosima. Da li mi možemo, malo sada ajmo vidjeti šta se tu dogodilo, jel? Ajmo sjesti i koliko god je bolno, jer kvalitetan partnerski odnos je najbolja terapija. Da bi to mogli imati, moramo imati stvarno izgrađene kapacitete, jel, da možemo držati taj afekt u nama, jel, što god je da je. Slažem se, da, definitivno. Da, postoji dio mozga nas koji bi sve razrušio, jel? Znači, koji životinski u stvari ili reptilni koji bi porušio sve, okrenuo se i otišao čap pobjegao, razumiješ? Ali zato imamo taj ljudski mozak neokorteks koji kaže, gledaj, ajmo stvarno, koji kuži stvar, gledaj, ovo je sad nešto što nam je triki, što nam je, ajmo izrasti iz toga. Imamo priliku da li ćemo izrasti iz toga ili nemamo. Znači, mastersi imaju mogućnost izbora što će napraviti s tim. Da li će se smijati ili će se svađati. A ovaj drugi koji se svađa, on nema izbora. On uvijek reagira na isti način. Pa što sam htjela nešto podijeliti, sad mi je došlo. Vezano je za te transfere koje sad ne moramo uopće objašnjavati prestručno, ali u tom kontekstu spomenuli ste obojica kad naljepiš neku drugu osobu na recimo svog partnera. I onda smo to radili u školi i rekli kao kad skineš taj transfer ostaje onak samo čista ta osoba jednom. Ne? Da. Moj neki doživljaj u braku, znači u partnerstvu, je da realno kad pristupaš tome na takav način, ti možeš non stop biti u novom braku. Znači ti konstantno, znači u uvidima tim svojim, ja sam konstantno kao wow, ovaj moj muž je totalno, znači ja ostanem stalno iznenađena u biti i evo, za sve koji potencijalno misle da je... Daj pljesak ili bubanj sebi, čovječ, daj. Ima jedna isto prijateljica. Dosta kao, a gle muž. Kao, vidi ga. Da, ali evo, to sam samo htjela reći, nadam se da će biti zabavno to slušateljima. Sad će navaliti sve žene na mene. Ne, to nije do tebe, to je do mene. To pokušavam i reći. Aha, dobro si mi odgovorila. Ja sam tako skida transfere, kužiš, i onda vidim neke super druge stvari. Da. Ja sam htio reći na ovu temu da znači ovo sad nije nikakav da su izbjegava ovaj odgovor, vidiš? Koji je odgovor? Šta sam pitao? Ma ništa. Pa, upitnik mora biti na kraju, inače ne kužim da je. Ja sam htio reći da mi nismo razvalili nikakvu šifru braka, ali mi imamo, kako si ti rekao, jednu, kako bi to rekao, jedan alat koji smo stvorili nas dvoje, kad je svađa i kad je sranje, onda stanemo i onda idemo iz početka. To nam je kao neki kao safe word. Dodaj još sad šta smo uveli i to na tvoju inicijativu. Ajme, ja sam to zaboravio. To danas. Nema samo rečenica ajmo iz početka, nego se i kvalitetno istresemo prvo. To da. Tako da, evo, to nam je nova metoda. Kao prvo, ajmo iz početka. To je kao nešto što smo uveli davno. Davno. Jel,
kad sam rekao davno, znači da se svađamo non stop, kao, znači, davno. Pa naravno. Ne, ali hoću reći da je, ovo što si ti rekao da ipak mora prevladat na kraju taj jedan malo racionalni dio tebe gdje moraš udahnuti i reći ujebli, šta se događalo? Što se ovo dogodilo? Da. Tako da imamo taj neki kao našu tehniku. Ja, recimo, moja supruga o tome moram priznati puno bolje od mene. Ja sam imao tendenciju se recimo povlačiti i imam to, ali supruga ne dozvoljava ovoga. Ona na tu ovoga, ne, ajmo mi sad lijepo ovoga. Ona je tu da kažem negdje me povuče, recimo moj stari obrazac je da se negdje povučem i zavučem, onda se ja mogu par dana biti u tom, međutim imam Katarina supruga koja u stvari ne, dođi. Mi sad, to je isto. Ja sam to taj koji, daj mi dan, dva da razmislim. Da. Tako da, a negdje sam čitao, odnosno mislim da je David Day o tome pričao, gdje je prirodno za većinu muškaraca da se povuku, znači negdje bi se povukli i prekinuli bi taj kontakt, ali po njemu ženski aspekt jednostavno je taj koji u stvari mora biti u kontaktu i traži to i hoće. I hoće održati zajednicu. To je majčinski instinkt. Ili bi se to ponaški rekao da žena uvijek klepeće i ne mora se zgasiti, a vi to ne možete slušati. To je samo drugačija percepcija jedne iste stvari. Ako vi to tako kažete, onda je to tako. Ja se ne ću svađati. Da. Nema šanse. Dobro, da završimo dok smo u visokoj vibraciji, rekao bi ja. Možeš li nešto reći o svojoj radionici koja će biti u lipnju? Čisto malo kratko. Pa radionica intimnost u partnerskim odnosima gdje ćemo raditi na osvještavanju baš emocija, gdje ćemo raditi na što je tjeskoba i kako je prepoznati, i gdje ćemo raditi što su obrane i kako prepoznati obrane. Jer ono što se dogodi, ono što smo rekli, osim ako nismo u emociji, onda nismo u kontaktu sa drugom osobom. I često u partnerskim odnosima, prijateljskim, se povučemo negdje ili već na neki drugi način se branimo i izbjegavamo, a nismo svjesni što radimo. I znači na radionici ćemo baš raditi. Znači, što znači biti stvarno u osjećaju, znači u emociji, koliko god to zvuči ovako, da li stvarno jesi, ono što ja kažem, da li sam ljut pa ostanem ovako, jeli? Ili baš sam sretan. Kužiš? Da. Baš se vidi da sam sretan, jeli? I na koji način je tjeskoba? Jer tjeskoba i obrane su u stvari neka skretanja. To su stvari, to su mehanizmi koji nas miču iz odnosa. Spričavaju nas da ostanemo u odnosu. To mi je falilo cijelo vrijeme, taj. Da, znači radit ćemo taj radionica jednog dana će biti da radimo na tim stvarima, da im približimo i osvijestimo malo ovoga, jer u jednom danu normalno ne možemo dobiti odgovore na sva ta pitanja, ali čisto da ljudima približim koncepte, znači emocije, tjeskobe i... To je znači iz DP na dijelu će biti. Da. Dobro, a jedno pitanje, da li recimo bi bilo dobro da mi idemo skupa na tu radionicu ili je bolje da svako ide solo kao partnerski odnosi su u pitanju? Pa da, zašto? Mislim da je super da dođete oboje. Zajedno. Da. Znači nije preduvjet da osobe dođu, mogu doći solo, radit će s nekim, ali je recimo super ako mogu doći s partnerom ili partnericom gdje onda će mi biti puno lakše raditi na tome, jer se onda mogu konkretno, znači ako dođete vas dvoje, vi ćete uvijek imati nekakvu temu i moći ćete s nekakvim primjerom vašim kao mi raditi. Baš raditi u paru onda? Pa i u paru i radit ćete s nekim drugim, ali recimo neku radionicu ajmo vidjeti što se tu dogodilo. Jer često su dovoljne samo ta mala namještanja, da kažem, u odnosu, da odnos proteče puno bolje nego što je. I često odnos, nažalost, ili na sreću, ne može se popraviti, ali baš ćemo raditi na tim tuningima, kako da ostanemo u kontaktu. Super, idemo. Očito idemo. Dobro, datum je 11.6. 11.6. Mjesto je Snaga namjere. Centar Snaga namjere. I kako se još jedan put zove da ljudi zapamte? Intimnost u partnerskim odnosima. Odlično.
Čekaj, 11.6. Je, 11.6. Ako slučajno... Budemo to stavili posebno još. Ako bude, ispravit ćemo Da. u međuvremenu. Niš, da nam reci još neku mudru za kraj. Pa ne znam, stvarno ovoga, evo, hvala na pozivu, bilo mi je lijepo. Jer želiš možda, pošto, ili imaš nešto novo po pitanju tog svoje nove metode, jel planiraš, jel želiš nešto to zaokružiti, gdje te ljudi mogu naći, kako ti se mogu javiti i tako to? Pa za sad trenutno sam još na Fejsu, znači preko Dorijan Burčul i STDP terapeut, u planu je, radim na stranici sad, da li će biti, jer, znači u planu je u stvari da taj STDP dovedemo ovdje, jeli, znači da napravimo i udrugu ili što već i da to malo proširimo ovdje, tako da će biti malo formalnije, ali za sada kažem dok još nije stranica, evo mogu me naći na Fejsu, na Facebooku pa me mogu kontaktirati, ima tamo nekoliko tekstova, pokušavam tu i tamo nešto staviti sad ovoga, planiram se malo još više aktivirati kad se neke stvari još malo zavrte malo više tekstova, jer ima tu jako puno tekstova, ima jako puno materijala pisano. Znači ono što je kod ISTDP-a radimo na prijevodu knjige, te jedne koja je dobila nagradu Britanskog psihijatrijskog društva kao najbolja knjiga i negdje sam čitao da je to u stvari prva knjiga koja baš na takav način strukturirano objašnjava terapeutski proces jer je bazirana je na stvarnim osobama, na stvarnim transkriptima gdje se to može vidjeti. Pa se nadamo da ćemo je uspjeti u dogledno vrijeme prevesti i naći negdje izdavača u Hrvatskoj. Bilo bi mi jako drago. I kažemo da ćemo malo po malo taj pristup ovoga probati malo proširiti. Znači to je ISTDP pristup u stvari primarno za ljude koji već rade. Znači psihoterapeute, psihijatre, Znači kad završim terapeutski trening u snazi namjere, onda mogu doći kod tebe na trening. Da. Okay. Odlično. A ti, Ljubav, imaš ti kada za kraj reći? Pa želim ti reći hvala. Opravdao si moje veselje svog dolaska i puno mi znači tvoja prisutnost u školi, puno mi znači što si došao danas i super mi je sve ovo što si mi rekao što stvarno nisam znala. Hvala. Velik mi je i tvoj doprinos poimanja baraka i djeteta. I to me veseli i to meni znači i to nama znači. Drago mi je. I evo, to je to. Sad bi ste da rekao, jel tako vidim nekakve osjećaje da se javljaju. Da. Što je razumljivo i drago mi je ovoga. Hvala tebi, odnosno hvala vama. Bilo mi je stvarno lijepo na ovom podcastu. Odlično. Ja neću onda previše trkati. Znam šta ja želim još reći. Ja mislim da bi bilo super da svi Dorijanovi pratitelji na Facebooku, a ima ih, dobro. Znači oni su prava baza da napokon zaprate naš podcast i stisnu subscribe, jer mislim da će se naše teme sviđati baš tvojim pratiteljima. Tako odlično, da pozivam ih da stisnete taj gumbić subscribe. Odlično. Eto. Niš, ja ću za kraj samo reći hvala tebi što si došao u naš prekrasan studio i sudjelovao u ovom lijepom internet programu. I Niš, meni je to sve jako zanimljivo. Nisam baš uvijek bio nikakav poseban školarac i ne interesira me baš škola, ali možda nikad, ne reci nikad. I Niš, nemojte se zaboraviti subscribe-at. I ništa, ajmo završiti. Hvala vam lijepo na slušanju i do slušanja. Do slušanja i viđenja.